Nongere basuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane, mudukurikiye muri impande zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Reka rero mbahe ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Ni impinduka zikomeye cyane zibaye mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko mbere gato yuko tureba muri izo mpinduka, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma tubone kugaruka ku mpinduka zikomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda. Reka mbanze mbabwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahishuye ko atiteguye kuganira na Iran ku guhagarika intambara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahishuye ko Iran yiteguye ibiganiro bigamije guhagarika intambara, ariko we atiteguye kugirana nayo amasezerano. Aganira na NBC News kuri telefone, Perezida Donald Trump yasobanuye ko ari gukorana n'ibindi bihugu ku mugambi wo gushaka uko umuhora wa Hormuz ucungirwa umutekano. Umuhora wa Hormuz ni wo wifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri peteroli biva mu burasirazuba bwo hagati, ariko kuva intambara yatangira Iran yiyemeje ko ubwato itifuza ko bunyuramo bizajya iburasa. Ibyo rero byakomeje gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga bitumbagira cyane. Iran kandi iherutse gutangaza ko nta mugambi wo gufungura umuhora wa Hormuz, ahubwo ko yifuza ko ibikomoka kuri peteroli bitumbagira kurushaho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yatunguwe nuko Iran yahisemo gutera ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nko gusubiza ku bitero Amerika yari yigabyeho, kandi ko ibitero byagabwe ku kirwa cya Karg byarimbuye muri rusange. Ati dushobora kongera kandi kwirasaho izindi nshuro nke twishimisha. Ikirwa cya Karg niho rero hari icyambu kinini cyane cyoherezwaho peteroli, gifatwa nk'inkingi ikomeye cyane y'ubukungu bwa Iran. Perezida wa Amerika yavuze ko ibikorwa bya gisirikare byo ku kirwa cya Karg byagisenye burundu, ariko ko bahisemo kutibasira ibikorwa byacyo bya peteroli. Bwana Trump ariko yaburiye ko ashobora kongera gusuzuma icyemezo cyo kutibasira ibikorwa bya peteroli biri kuri icyo kirwa mu gihe Iran cyangwa se abandi bagira icyo bakora cyabangamira urujya n'uruza rw'amato anyura mu muhora wa Hormuz, umwe mu mihora y'ingenzi cyane ku isi. Yasobanuye ko atiteguye kugirana ibiganiro Iran bigamije kurangiza intambara muri icyo gihugu, nubwo avuga ko yiteguye ibiganiro. Ati Iran ishaka ibiganiro, ariko njyewe ntabwo mbishaka kubera ko ibyo basaba ntabwo ari byiza. Irinze kuvuga ibikwiriye kugenderwaho mu guhagarika intambara n'ibisabwa impande zombi. Makuru agaragaza ko abasirikare 13 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugwa muri iyo ntambara, mu gihe Iran yabuze abantu benshi cyane barimo n'abari abayobozi bakuru muri icyo gihugu. Perezida Donald Trump kandi avuga ko bamaze kwangiza misile na drone bya leta ya Iran. Makuru mu buryo bw'incamake kaduce muri Niger gato, mabwire ko Niger yarakajwe n'umuryango umwe bw'Uburayi European Union yayitegetse gufungura Mohamed Bazoum wari perezida. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri Niger yahamagaje charge d'affaires w'umuryango umwe bw'Uburayi Niamey kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo uyu muryango werutse gutangaza usaba ubutegetsi bw'iki gihugu gufungura Mohamed Bazoum wahoze ari perezida n'umugore we. Amakuru y'amagazwa ry'uyu mudiplomate w'umuryango umwe bw'Uburayi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Ibaruwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Niger Bakari Yu Sangare yanditse ahamagaza mudiplomate yaje nyuma y'uko European Union itoye umwanzuro usaba ko Mohamed Bazoum wahoze ari perezida w'iki gihugu n'umugore we bafungurwa. Kuva kwa 26 Gashyantare Nyakanga 23, Mohamed Bazoum yahirikwa ku butegetsi we n'umugore bafungiwe mu rugo rwabo i Niamey. Kuva uyu mugabo kandi yakurwa ku butegetsi, European Union yatangiye kurebana ayingwe n'ubuyobozi bushya bwa Niger barangajwe imbere na General Abdurrahman Tiani. Niger yamagaje charge d'affaires kuko European Union imaze igihe kandi nta ambassadeur ifite i Niamey nyuma y'uko wari uhari Niger yasabwe ko asimbuzwa nyuma yo kumushinja kunyereza amafaranga y'inkunga. Makuru kandi mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru avuga yuko FARDC na Wazalendo byafunze umuhanda uhuza Bukavu ndetse na Uvira. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byafunze umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu muhanda wa RN 5 usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi, gutwara abantu n'ibicuruzwa ndetse n'ubucuruzi bihuza abatuye mu bice bya teritwari ya Uvira biherereye mu kibaya cya Rusizi. Hanyuma rero mu gitondo cyo kwa 15 abacuruzi bavaga muri centre ya Runingo
berekeza muri Sange basubijwe inyuma n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Radio Maendeleo yatangaje ko hari abagenzi bavaga i Bukavu berekeza mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se mu mujyi wa Uvira, ariko bose bafungirwa inzira bikusanyiriza muri centre ya Sange mu gihe bari bategereje igisubizo. Nyuma y'umwanya munini aba baturage bari mu rujijo bamenyeshejwe ko nta modoka, moto cyangwa se abagenda n'amaguru bemerewe kujya mu mujyi wa Uvira baturutse mu bice bigenzurwa na AFC 23. Uyu muhanda rero wakoraga neza kuva mu ntangiriro zo kuwa 2025 kugeza muri Mutarama 2026, ubwo Alliance Fleuve Congo 23 yagenzuraga ibice byose byo mu kibaya cya Rusizi n'umujyi wa Uvira. Kuva AFC 23 yava kandi mu mujyi wa Uvira hagati muri Mutarama 2026, urujya n'uruza rwaragabanutse cyane muri uyu muhanda bitewe nuko abakora ingendo ndende banyura mu bice bigenzurwa n'impande zihanganye. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bigaragaza ko byafashe iki cyemezo mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu bice bigenzura, ariko abaturage ntibabyumva kuko basaba ko uburinzi bwakazwa aho kubavutsa amahirwe y'imibereho, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri ibi bice. Ikaze rero muri amakuru ku mpinduka zikomeye cyane zigiye kuba mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse biranavuga ko kaminuza ya gisirikare igiye gutangira mu gihugu cy'u Rwanda. Ese izi mpinduka nk'uko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yagiye ibigarukaho, izi mpinduka mu Rwanda mu by'ukuri cyangwa se kaminuza ya gisirikare mu Rwanda izakora ite? Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite iheruka kwemeza itegeko rishyiraho kaminuza y'igihugu ya gisirikare izajya ihuza inyigisho za gisirikare, amahugurwa n'ubushakashatsi mu bijyanye no kurinda igihugu ndetse no kubungabunga umutekano wacyo. Iyo kaminuza izaba kandi itanga inyigisho zo ku rwego rwo hejuru, itanga impamyabushobozi n'andi mashimwe atandukanye. Itegeko kandi riteganya ko izaba ifite inshingano zo guhuriza hamwe koleje na akademi z'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Rinateganya kandi ko iyo kaminuza izateza imbere imitekerereze ishingiye ku ndangagaciro ndetse no gufata ibyemezo byubakiye ku bumenyi. Izaba kandi ifite inshingano zo guteza imbere ubushakashatsi n'isesengura ku rwego rw'igihugu, akarere no ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kurinda igihugu n'umutekano. Ubwo hatangazwaga umushinga wo kubaka mu gihugu kaminuza ya gisirikare, byavuzwe ko izaba irimo n'ishuri rya gisirikare rizaba rifite umwihariko wo kwakira ndetse no kwigisha abofisiye bakuru kuva ku ipeti rya colonel kugera kuri general. Umushinga wo kubaka iri shuri wagarutsweho na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mazamunda mu 2024 ubwo yari imbere y'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena. Ati ku bijyanye na kaminuza, ubu amashuri ya gisirikare dufite ni menshi, ariko ari ku rwego rwa kaminuza ni ririya shuri rya gisirikare ryiga ko na ririya shuri ry'Inyakinama iga ko batanga amahugurwa ku bashaka kuba ba ofisiye bato banyura Nyakinama, igatanga amahugurwa ku ba ofisiye bakuru ba major, lieutenant colonel na ba colonel iyo bikabije. Yakomeje avuga ati tugiye kuzashyiraho kandi n'ikindi cyiciro cy'ishuri ryitwa National Defense College, ati rizaba rifata guhera kuri ba colonel kuzamuka kugera kuri ba general. Amashuri ya gisirikare atanga amasomo ya kaminuza ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda, ibintu Minisitiri Mazamunda yavuze ko bizahinduka mu minsi iri imbere kuko yose azaba yibumbiye muri kaminuza ya gisirikare National Defense University. Ati impamyamenyi zitangwa ubu zitangwa na kaminuza y'u Rwanda kugeza uyu munsi. Ikizahinduka rero ubu ni uko azaba National Defense University izahuza amashuri yose uko azaba ari 3 n'ibindi bigo bizajyamo birimo gukora ubushakashatsi n'igitanga amasomo yo kubungabunga amahoro, byose bikazaba kandi biri muri iyo kaminuza ya gisirikare. Yakomeje avuga ko iyi kaminuza izabanza kandi kwemezwa n'inzego za leta bireba nk'uko bigenda ku zindi kaminuza zishaka gukorera mu gihugu. Minisitiri Mazamunda yarasobanuye ko ayo mavugurura agamije kandi kunoza imikorere ya RDF kugira ngo izabashe gusohoza neza inshingano ifite iyo kurinda umutekano w'igihugu. Muri Gashyantare 2026 Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rishyiraho kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda. Umushinga w'iryo tegeko ukimara kandi kwemezwa wahise ujya gusuzumwa ingingo ku yindi muri komisiyo izihoraho, ari naho rero wavuye hemezwa ku buryo budasubirwaho itegeko nyirizina. Umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda Assistant Professor Didas Kayihura Muganga yabwiye itangazamakuru ko iyi kaminuza kandi yigishaga abasirikare amasomo atajyanye n'igisirikare kandi ko ashobora no kuzakomeza gutangwa. Ati icyo ukwiye kumenya nuko amasomo twabahaga atari yajyanye n'igisirikare harimo makeba cyane, ati nk'iyajyana Nyakinama, ati yo muri masters
niyo ijyanye na gisirikare n'isomo rya military science iriga ko. Yakomeje ati ibindi tubigisha ni amasomo asanzwe nk'ayo twigisha mu zindi porogaramu zacu, ayo rero ni menshi nkiga ko tubafite porogaramu zigera kuri 11 ubu ngubu ni kaminuza ya gisirikare ariko izaba ari iya leta, ntabwo turi kaminuza ya leta. Imikoranire n'isanzwe ishobora kuba kandi yigenga nibyo, ariko ifitanye n'ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'amasomo kandi bijya bibaho. Assistant Professor Kayihura asobanura kandi ko hashobora kuzabaho ibiganiro bigamije kunoza ubufatanye hagati y'impande zombi. Yakomeje agira ati izo porogaramu twigishaga ni za kaminuza y'u Rwanda, ariko dushobora no kugirana ibiganiro tukaba kandi twayabatiza nabo rero bakayakomeza cyangwa se bagakora porogaramu zihariye. Ishobora no kuza ati kandi ikaturekera amasomo twatangaga yo ikaza yibanda ku bya gisirikare cyane. Yagaragaje ko nubwo mu Rwanda hatari harigeze habaho kaminuza yihariye y'igisirikare, usanga ahandi zihaba zigafasha mu bucukumbuzi n'ubushakashatsi mu bya gisirikare n'umutekano muri rusange cyangwa no gutanga amasomo asanzwe. Mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, kaminuza y'u Rwanda ihatanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhanga bya gisirikare n'ubumenyamuntu, ubuvuzi, imibare, ubugenge, ibinyabuzima, ubutabire, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu bya mudasobwa n'ubuhanga mu by'ubwubatsi, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Duhindure ingingo ariko tukiri ku gisirikare cy'u Rwanda, babwire ko ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa muri Jamaica zageze i Kigali. Ingabo z'u Rwanda RDF zo mu itsinda ry'abahanga mu bwubatsi zasoje ubutumwa zari zimazemo iminsi muri Jamaica bwo gufasha iki gihugu gusana ibikorwa remezo n'inzu z'abaturage zangijwe n'inkubi y'umuyaga izwi nka Melissa. Makuru igihe ifite nuko ubu ubutumwa bwasojwe mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse abari bagize iri tsinda ry'ingabo z'u Rwanda bageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali mu gitondo cyo kuri wa mbere. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Jamaica byaranzwe no gusana ibikorwa remezo ndetse n'inzu z'abaturage mu mujyi wa Montego Bay mu ntara ya St James, ndetse byishimiwe n'abaturage. Umugaba mukuru w'ingabo za Jamaica witwa Vice Admiral Antoinette Waymans Gorman yashimiye ingabo z'u Rwanda ku kazi zakoze, ati n'abantu bagaragaje uburava babikora neza, ati n'abanyamwuga aba basirikare bakoze byinshi cyane mu gihe gito, ati birashimishije kumva mu mezi abiri bamaze hano birirwa mu baturage bikoresha ubwabo nta raporo n'imwe igaragaza ikintu kibi cyabaturutseho, n'ibyo kwishimira cyane, ati ni abanyamahoro. Vice Admiral Antoinette Waymans Gorman yavuze ko bazakomeza kandi guteza imbere umubano w'u Rwanda n'igihugu cyabo. Ati ubwo Perezida Kagame kandi yasuraga iki gihugu, bamwe mu baturage mwubakiye wenda ati ntibanamubonye cyangwa se ngo bumve ijambo yavugiye aha, ariko ndababwiza ukuri ko batazibagirwa ko batabawe n'ingabo z'igihugu ayoboye. Tuzakomeza gukora byinshi biduhuza mu gusigasira uyu mubano mwiza wa RDF Rwanda Defense Force ndetse na GDF Jamaica Defense Force, kandi uzakomeza gukomera. Kuva ku itariki ya 14 Mutarama 2026 n'u Rwanda rwohereje Jamaica iri tsinda ry'abasirikare, bivuze ko ari ubutumwa bari bamazemo iminsi 60 n'igihe kingana n'amezi 2. Rwanda ati Rwanda mode mission in Jamaica after Hurricane Melissa accomplished back home landed. Mu by'ukuri ati bageze mu Rwanda amahoro. Rero ibyo byakomeje kugira bigarukwaho. Hanyuma yari makuru akomeza kugenda avugwa, kambabwire ko wenda tunagana ku musozo kuri inkuru, mbabwira ko inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iratangira kuganira ku masezerano y'amahoro ya Washington. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi iratangira kuganira ku masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe umwaka ushize hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi yakiriye umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Depite Aimé Boji Sangala ndetse na Jean-Michel Samar Konde ukuri umutwe wa Sena kugira ngo babiganireho. Amasezerano ya Washington yasinywe muri Nyakanga ishize yemezwa mu koza n'aba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bari iruhande rwa Trump mu nyubako. Uyu yaramaze kandi guhindura amazina y'ikitwa Donald Jr. Trump Institute of Peace hafi y'ibiro bye, mu gihe kandi abagirwaho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo bari bizeye ko ayo masezerano ayihagarika nk'uko na Perezida Trump yari yarabisezeranyije, ariko kugeza ubu nta kintu cyahindutse ku rubuga rw'intambara. Leta ya Kinshasa ishinja umutwe wa FC23 guhonyora amasezerano ufatanyije n'ingabo z'u Rwanda, ivuga ko arizo kandi zifasha izo nyeshyamba.
M23 nayo kandi ishinja leta kuba ariyo yakomeje kandi kurenga ku masezerano y'agahenge no gukoresha ibitero by'indege za drone mu gukomeza imirwano. Ihazwe neza umwanzuro uzafatwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo kuri amasezerano y'amahoro, iruhande rwayo harimo n'ibikorwa by'ubukungu n'ubucuruzi hagati ya Kinshasa ndetse na Washington, no kuvuga leta zunze ubumwe za Amerika. Reka bashimire cyane, bifuriza komeza kugira